Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Siyak laeng ti makaammo kadagiti planok ama ipaay kada kayo. Planok amang parangay, asaan ket di amang didigra. Plano amang ibanag itinamnamayo iti masakbayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Andrea, anya ti kayat asawon dagitoy nabasak a mensahe ti lalaki ditoy cellphone mo, ha? Apay nga dakan ka dayta cellphone ko. Kukwak dayta. Di mo pakibiyangan. Mahal, kan sweetheart pa'y tinawag yo. Kunakon kat, nabayagan aluklok wanak. Itid mo kanyak dayta cellphone ko. Isumat lagayam, adi mo maidisot ti cellphone mo. Taad da lalaking! Ti cellphone ko. Nadadalan ga po iti panangibarsak mo. Awanan ka iti bain. Awanan ti cellphone ko nga intad mo, manang. Dinadahal ti asawa ko. Anya? Apay adi nadaal na. Ha? Umayak man ije balayo. Tajay rupa na ti buongak. Saan na matariman di cellphone ko? Talaga nadadalan. Di na kalangarudan maigatangan iti cellphone. Pinirdi na pailaang. Wan nga ron, manang. Nadadalan na talaga ti cellphone ko. Makitak lang na di alalaki ta pagsasawa. Nanang, makipagyan kami pailaang dito'y balayo. Nagapa kami ken ni Andrea. Kanayon samutan ti panagapay aw. Nagawid iji balayda. Sana nagawid iti kalman. Nanang, mapanak agla ko. Ibatik pailaang dagiti anak ko. Ay katuan anak kaw. Siyak pailaang ti agaw aware. Ang nagalikot jay inauna. Jak makamatan no kasta tila pagtartarayan na. Jak mat nga rod mabagkat. Pasensya kayo pailaang nanang. Ay, apay ayaan agapa kayo manaan. Natakwatak. Ngadda ka tetex na lalaki. Kat sweetheart, kan mahal ti inawag da. Ha? Kaya't mo asawan. At dalalaki ni Andrea. Una nang. Isumat lagayam at unggal bakitak di tarwar. Nagkiting ti short pan na akas labalasang. Nanang, mariribukan na kita. Diyak mo. Noon niya ti pagbanagan ti pamilyami. Kitaan nyo ni Andrea tatang. Kaasimat. Awanin ti cellphone na ta imbarsak day a Jimmy. Diyos ke, mapatay ko tayo diyang asawa. Nay. Kasano nga min aya Andrea? Apay ngay naramid ni Jimmy day chay. Ibagaman kini tatang. Nagapa kami laeng. Nagsinungbat kami. Idi saan ang makasaon. Inagaw na di cellphone ko. Sana impurwak. Awan serbi ng asawa. Talagang awan. Malalala, ipusak lang dito ininumag nga arak. Tamapan ko man bagbagaan tayo dyan, Jimmy. Ay! Rumwar ka nita, Jimmy! Rumwar ka! Tagtinagbat taman! Tatang! Eh! Ni, nabartag ka tatang. Kan, apay day tayo gumo abunang. Alala! Umasitag ka dito, tatagbatan ka man! Tatang, Ah! anya ka di ti basol ko. Akin tatamag ka ba lang? Imbarsak mo yung cellphone ni Andrea! Tatang, agpalawag. Ay, saanin! Umasitag ka man lang dito, tagbinatay ta! Tatang, nabartag kan. Agsarita ta, no saan ka nabartag? Alala! Umasitag ka dito, tapatayan ka lang! Ha? Manang,
Nasayat mat, may ka dito'y balay mi. Bayadam jay cellphone ni Andrea adinadaal mo. Mabalin ka di. Ngagsarita kami pa'y nga umuna ka ni Andrea. Tapay, tapno apa ang manan? Amuyo ka di. Nuan niya ti rason, kan gaputi panagapa mi. Ay, amukon! Nangagkon ti istorya ni Andrea. Danggan niyo mat kumatibanag ko, manang. Nagapa kami. Gaputa da ka tetex na cellphone na. Kat, dakes ka din no makitext ni Andrea iti lalaki? Adi mo amo no kasinsin mi wano kabagyan mi? Nga manang. Mahal kan sweetheart ti inawag da. Oray pay, umanay ka di day ta apam manaknak mo? Tapno ibagam nga da relasyon da? Manang, kasarita ko man ni Andrea. Tapnoan niya. Ornosan mi tisan mi anak kinaawatan. Umay ko sukunan. Ala, mabit lang. Ayabak ni Andrea. Andrea! Umay ka dito eh. Kasaritam nilakay mo. Agawid ta kumahan bakat. Kasi dagiti ubing. Awan agluto iti kananda. Napasaktan na kon, Jimmy. Andrea, sorry. Pakawanan na kon. Nakaungataklaan. Kadya ko na kontrol ti bagik. Isa pang asim. Agawid tayon. Jack kayat. Anya ti kayat mong aramidak. Agparinto mga dita sang wanam. Tapno sumurot ka kanyak. Andrea. Ay, dinakman sagid-sagidan ang kasta. Jack kayat ti agawid. Kasanon dagiti ubing. Yag mo ida diti balay. Kasanon di balay tayo. Awan bibiyang ko. Balay mo lang dayjay. Basta nagiti anak ko. Yag mo ditoy. Ta ditoy kamin nga agyan. Nasaya at itang inaramid mo, Andrea. Ha! Saan na nasaya at makitanda ka itikas niya klase ti lalaki? Kaano na nga iyagdag iti anak yun dito balay? Imbagak ayag na adagos ida ditoy. Talaga akayat kon ti makisina kan kuana. Nauma akon. Kas karina ayamat. Ay, huwag gayam. Apay, pudno aya nga dakan no katitex mo a lalaki. Ay na, ni tatangan aya. Gagangay laeng mat nga adda ka text na alalaki ah. Katno adda mat ka text ko alalaki. Kakabagyan tayo. Well, jay ko na mahal ken sweetheart tinawagan yaw. Gayem ko laang dayjay, tatang. Uso itatikas jay nga awag iti may sa tao. Dagitin to pay daduma. Awagan da jay gayem da iti babe. Ay, day di ajimi ti saan anasaya at tigalad na. Narigat amakadin na ti kasta lalaki. Amang antupay no dangran na ni Andrea. Ay. Dahito ti saan lang araramidan. Ha! Mapatay ko tayo dyan lalaki. Ha! Nanang, Jackson kabailan ng ornuson ti sitwasyon mo iti asawak. Kunak maano napan mun kinasarita anak ko. Saan na kayat nga agawit iti balay, nanang? Apay ka no. Day tati Jack masungbatan, nanang. Ang madlaw ko. 5 miisan kanyak. Jay langan agsel cellphone ti aramidan na. Saan na pa yun ang maasikaso dagiti anak mi? Ay, day takot ti kunak. Naamam mo na siguro ijay cellphone jay ibagbaga na alalaki na. Nanang. Kanayon pa yung amin nga da umawag kan kwa na. Uray tang nga tirabi. Katno kas tang agsarita da. Umadayo, tapno Jack mangag. Ay, una yan. Sapay nagbabasit pa'y dagiti anak yo. Ay, kasanong arod itaan anak ko. Ay, ala di ka mauawanan itinamnama. Mapan mulat ta ay wen. Talaga kasta. Dumalan dagiti agasawa, iti ado apan nubo. Hay, anyakat dagito nga aso na yan. Kasino nga tayo ti tataulan da? Andrea! Manang, damang awag ka niya. Mabit na ang takitaak.
Ay, disturbo mo day tao. Madamat ti panagan. Isumat ti panagumay na. Kitaak man ititawa. Manang, kasarita ko man ni Andrea. Mabit lang! Hay, ni Jimmy, kasarita na kakano. Marurudak. Agkarasubli. Agure ka man talag, jabunin ko. Ay, una kit ni tatangan ay tabo ng adagos. Ha? O, Andrea, inka man la kasaritan ti asawam. Kunak man no inalam dagit ubing, kat inyag mo dito ay. Bakit? Ay, di naksagid-sagidan ang kasta. Apa yung umadadayo ka kanyak, bakit? Marurudak. Marurudak kan ka. Bakit? Agasawa ta ha. Nagkasarta. Kung addan dagiti duwang anak ta. Di ka nga rud kayatan. Anya? Kasta kadilatan kalakakan ka ti makisina. Saan abarang-barang ti relasyon ta? Apay akalaat ka nagbaliw, Andrea. Anya ka di tinagbasulak. Sumardeng kan. Diyak kayat amang ngagdagita nga ibagbagam. Adda ka di sa bali. Anya? Agpudno ka, Andrea. Pudno ka di ti atap ko. Ibatang titakyag ko. Masaksakitan. Gapo iti kape Facebook mo. Nakasarakan iti pangisukatam kanyak. Hay! Ibatam dyan ako! Paano saan? Tagbatan ka! Ha? Tatang. Saan kayo kumamatakas, tatatang? Tulungan da kami kumaamangurnos iti relasyon. Agawid kan! Sakba mapukaw ko tilimbong ti panulot ko! Ha? Pari Jimmy, bilibak din ka. Uray no agar arbes. Agisuro-suro ka na tayo tilakom. Uwan pare, kasapulak ti kwarta. Ay, pare. Taman, matamag ko. Anya day ta, pare. Nagsina kayo ka din kinimisis mo. Ha? Saan mat? Apay ka di, pare. Ako nakita ngamin. Makiin-inom ka dagiti lalaki. Nakakita akong ayan. Ay! Uy, umukon. Nakita kiti may sa resort. Jay, may sana tayag alalaki ket kain inarakop na. Anya? Uy, pare. Imposible matabarkada na lang dyan. Anyaya ti mapaspasama kiti relasyon nyo, pare. Pare, Kasla awan asawa ken anak na nagtigtignay. Kasla palasang. pare. Adda ka di amom apaggatangan iti paltog. Anya? Ano ang tipaltog, pare? Patayak laangan day jay a babae. Ha? Tapno agtal ng ti panunot ko. Pare. Di ka ko magkasta. Patayak day jay a babae. Pare. Agsubli ka dito, eh. Pare! Itay kapay ngay ayaban. Adda ka matgayam dito irwar. Mangantayo nanak ko. Nanang, saan mo abaybay ang dagiti anak ko? Ikarim kanyak day ta. Ha? Nay, apayakas tamot ng tibagbagam, Jimmy. Aglablabusan ni Andrea, nanang. Saanan amabain a sumurot kadagiti lalaki? Nagbalinak anapun no kenkwana. Apay akas to iti isubad na kanyak. Anak ko. Kayat ko alugpasan ti panagsagabak. Isu ti rason ti panagsagabak ita. Jak ipalubos. Nga agnanayo nak nga agsagabak. Gakpukun kwa na. Anya ti kayat mo asawain anak ko. Numaibalo dak. Sikan ti makamu kadagiti anak ko. Saan anak ko? Di mo aramidan dayta. Pangasim. Dakas kada dita panunot mo. Kadya palubos ngagbalin ka, dakas gapulang kan ko na. Saan arumbang nga agbyag dito'y rabaw ti daga? Dagiti kasken kwa na. Saan anak ko? Lawlawag am kumati panunot mo. Payamon.
Italagmon kini Apo Diyos ti amin, anak ko. Tatang, ayan ni Andrea. Rimwarmat itay. Remwar manan. Sapay inala na di cellphone ko. Papapalan na aya. Diya ka mo At tamot nang uray kan kwa na anak ka motor a lalaki. Ay, inal daw samot ng arumrumwar. Akadwa na dagya lalaki. Barkada na kanumat ida. Ay natatang ungtan yumat ngamin Kababain. Itis-tismis dan. Naasawaan a tao. Nga makikuy-kuyog pailaang kadagiti nagduduma lalaki. Bay-bay am kadilaeng. Bayam nga gragsak. Tabiyag na ba tayo? Pare Jimmy, dandanitan makadaron niya pagtrabawan ta. Yan kasla may itayap pa lang ti panunot mo. Kailiw ko lang amin dagiti anak ko. Agtrabaho ka lang na naimbag pare. Tapno maliklikam tagarami diti sana na sayat. Araramidag da ito para ka dagiti anak ko. No garamid kay titagas pare. Nakarkaraw na di mo masustentuan dagiti anak mo. Iso magtrabaho ka kiti. Agornong ka, iti ado akwarta. Oh, anya ti makunayo ngay tatang. Simurutan ni Andrea iti sabali a lalaki. Asinaw alalakay. Kun sintidor kayo mga min. Kuna namat ang mapandalaang agpipiknik. Mano nga aldawan asaan anagaw awid ni Andrea. Ay, birukan tayo Pangbirukan tayo ngay. Abay, di na ka di kailiw dagiti anak na. Ay, nasaysaya at lakuman asaan anaiyag dito dagiti anak na. Tadi na mutlam mo ida nga iwanan. Lalaki kas asikasun na. Pare, no nagaramid ka itita kasi day, ay awan ati kasto abiyag mo ita. Pare, agyaman na kadagiti balakad mo kanyak Kunak ngamin, no puro arak lang ti paglaingam. Si kawat pare. Madimot ati kasta. Tsak ngamin kaya ta may sagmag ka pare. Ni, itagas na ko na, balay mi pare. Sige pare. Ay, ungayan pare. Umay kanto intun bigat iti balay. Birthday di anak mo iti bunyag. Ay, umay ka. Ay, mapalin ka di ba't asaan? Ay, abang matan, dagiti gagayim ta. Ay, katuan Umay mikitaan di mansion mo pare. Ay nagado ti bisitang anak ko. Kakabagyan tayo dagiti daduma. Ganun karupa mo dagiti daduma. Unanang. Kat naragsaka, taado ti imay. Ay, Jimmy anak ko. Adda bisita. Jimmy? Andrea? Ala, panawan kayo. Tapno makapagsarita kayo, anaimbag. Jimmy, bimak ng kagayaman. Adu a sakripisyo. Tinagbalin na po una, Andrea. Kat agyamanak. Gapo iti panang pasakit mo kanyak. Kat gapo iti dayta. Nagsalo kagak. Kat isuti na ipundar ko ita. Kat pagyamanak mat. Tanam amok ti Diyos. Kat nagbalinak ang natibkar. Gapukan kwa na. Ti Diyos ti mangisuro para iti pagsayaatam. Iso ti rumbang apangikamangam iti sakit tinakam mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.